muri Dnestrian Autonomous Republic. Hari uruhari n'umusore. Nako nino ni mu rukerera. Hari umusore uri hanze. Nuko dutangiye mbere ko tugera ku bintu byinshi. Ndege ziraconi za gisirikare ku bwinshi mu gihugu. Hano turi mu burasirazuba bw'Uburayi. Ese imeze biti? Katurore. Sora fayo. Sone n'urwego afite uburyo arisha mu n'uburyo atambuka. Zano hari igiporizo. Tangira kukirya. Uretse sha nawe tunyweho. No, that's fine. The more the merrier. Oh, thank you. Yesa murakoze cyane umukobwa waje yitaba telefone. James, seriously, can't you just wait until the party's over? Wategereje icyo kigatangira ukarira rimwe n'abandi wa musore we James. Kubera iki? Ibyama gitondo nago nabiriye wana ndisonzeye. Nago yitaye kandi nkunda ni za Vegas ndazikunda. Ask mbona wataye umutwe kandi biro byoroshye. We're negotiating for an exclusive contract covering the entire umva iyi kontra tuje hano kuganira n'aba bantu ni kontra ihambaye cyane izafata ku gihugu cyose. Uyu mugore ngo baje mu kazi ko kuba badiringa bare bari baba kontra ariko ngo ni kontra ihambaye cyane. Umusore nta kibazo yifitiye. Quite a few people do this, right? Badly. But I've never seen anyone quite as overprepared or as smart as you. Ati witumutwe wikwigora cyane ndabizi nta muntu kurusha ubwenge mu mugiye kuganira umuhanga cyane wa mukobwa we. We tuza. Mugore yabikomeje cyane. Musore. Okay. Sawa. Be here any minute. Mukanya mu minota mike cyane barabageze hano. Ntangiriro. Okay. Sawa, mukobwa caho. Yazanye n'ikitwa ngo ni James. Ngo baje kuba bagana ku byerekeranye na kontra gihambaye cyane. Ese bimeze bite? Dutangiriye hakurino. In a few minutes, can't you just fill it up again? Umva mwongera none muhagire neza dore mu minota mike barabageze hano. Tanga amafaranga. Telefone. Okay. Sawa. Bahageze. Bahageze umugore afite ikibazo gikomeye cyane abashyitsi bagiye kuza bagane kuri kontra ikomeye kandi ntago abantu baritegura neza. Katururi. Turi mu burasirazuba bw'Uburayi. Ahitwa Dnestrian. Fayo. Excuse me, could you make sure there's water in the meeting rooms, please? Umva mu cyumba cy'inama mwamenye neza ko harimo amazi yagezeho ni kuri reception. Fayo. Gore afite ikibazo hano. Zako no kwakira abashyitsi be. Nabaje ngo baganire kuri kontra. Ni contracting ihambaye cyane. Mr. Cho. Nyakwacho. Barasuza. Pleasant trip. I'm sure you'd like to freshen up before the meeting. Ati rwose mwaza mukamwitunganya mbere yuko inama itangira. Bitunganya inama igiye gutangira. Ese bimeze bite? Byatinze inama yaje gutangira ngo baganire. We could also look at laying down cables, but this does mean additional workforce. The rural areas are. Ati ndumva twatangira tukareba kuri ayo makabure ariko nta kandi kazi gambaye cyane kaziyongeraho. What they are looking for is a cellular solution. Of course. Ati icyo dukeneye ni igisubizo mu gihugu cyacu. Just that in Peru, Honduras, Chechnya, Senegal, all with similar terrain issues. Ati rwose ntago ari hano gusa dukoreye nituva hano tuzajya no muri Chechnya nituva tujya no muri Senegal ino yacu hano ruguru. Aho se no tujya dukora nabo. But all the mountains mean more cell towers. Ati ariko nanone hari imisozi imwe n'imwe itagiriyeho zira cell towers cyangwa se ya minara y'amatelefone. Iyo muzayikora iki? Sasa uyu mugore yaje kuba yapatana isoko ni company ijyanye n'ibintu by'itumanaho. Musore hano. James. Invest so heavily in this kind of infrastructure. What you are talking about is a monopoly. Ati mukobwa dukurikije isoko uburyo rishaka mu rashaka rebe monopoly cyangwa se arashaka kuryiharira wenyine. Bakira hari byatangiye guturika hanze. Bizibite. Masasu dora masasu mu mujyi bisasu mu mujyi. Bimeze bite? Ni umukobwa wari wavuye muri Amerika aje mu Burayi gupatana isoko. Ibatara umugore. They can now vote to express their opinions. Ati hano na demokarasi ari buri abaturage bari kugerageza ko bagaragaza ibitekerezo byabo. Hari ukuntu abaturage bagaragaza ibitekerezo byabo binyuze mu ntambara. Bizibite. Sora reba ni James. Well, I'm sure the authorities have it all under control. Ndakeka ubuyobozi burize kubikemura. Reka twikomereze inama yacu. Baricara. To get through before this evening. Turere. Kira mu bwoba. Igihugu baje gukora mu business yatangiye kuba intambara bisasu mu mujyi bura ntago byapfa guturika kuri nta kibazo gikomeye. Bidatinze bwarije baracyari muri ya hoteli. Bimeze bite? Abari baje mu biganiro byerekeranye n'ubucuruzi n'abandi baracyangwamo baganira. Wa musore James arahari ntituramenya ni muntu cyakora iki. Vayo gusa hanze mu gihugu.
James. James we. James avayo. James agira gutya aratanga ibipapuro sinzi ibipfunyika ari kugenda atanga ni James. Aho kanya hari indi yaparitse hanze. Ni ya hoteli. Waje. Tagira ngo ukurikire filime. James Henderson, he's our... Ni James Henderson? Well, he does just about everything. Tuyunguye mbega akora kimwe hano. So what does a local liaison do? Well, I come in ahead of time to lay down the groundwork to negotiate. Tumundi ngiye icyo ngori hagiye kuba inama nk'izi nza mbere ngatunganya buri kimwe ngategura ko inama izaba neza mbega n'ibishinzwe umutekano byose. Ndetse n'umwamara no kurangiza inama nabwo ngasigira mbafasha. Hari undi mugore waje. Ese uyu mugore nindi? Umugore aherekejwe. Ndagira nkurikire filime y'amakoti nibo babanje umugore nawe arinjira muri hoteli. Oh my god. Nyagasani. Oh my god. Oh my god. Did you say oh my god? Kubera icyo uvuze ngo mana yanjye. I did. I said it and I'm owning it. Groundbreaking political visionaries are, oh my god, dore wa mugore w'igitangaza njya nkubwira warwaniye kwishyura ukizana. These periods of transition to free market democracy. Ikintu cyanzanye hano mwe nk'abacuruzi bamwashe mu nama nk'izi ni ukugira ngo rwose mbereke ko ari demokarasi no mu byerekeranye no kuba twatanga amasoko n'uburyo mucuruza ibyanyu hano. Extremely volatile. We have seen what has happened in other countries. Twagiye tubona ibyabaye mu bindi bihugu. Our best to learn from their mistakes. Ndetse tugora uko dushoboye kugira ngo twigire ku makosa yagiye akorwa n'ibindi bihugu. And their successes. Ndetse tukigira none ku ntsinzi bagezeho. Kinga wagaragaje discipline. Uriya mugore amaze imyaka 6 muri gereza kugira ngo kino gihugu abashe kukigira neza none kumuvugiraho. Umva kira kigabo kiyorere kirashaka gutwara kontra witerana cy'amagambo. Speaking of scumbags. Tukivuga ku baginga dore kira kirera hakurya ni James. James ni muremure shaw uriya ninde? See him? Who is he? Uriya ninde? That's George Vorza. Uriya ni George Rosva. Used to run the secret police. It's General Lazar's right-hand man back in the day. I thought they all got locked up. Uriya mugabo yahoze ari umugabo cyane w'ingenzi kuri generali w'iki gihugu. You know, democracy. Well, it looks like he's on Tanya's team now. Bano baraganira. Gukora cyatanga ijambo. Bune wahinduye kino gihugu. Nyuma y'imyaka 6 muri gereza. Gusa yakomeje kwitegereza abagabo bari hano. Hari icyo abonye ngo cyoza ari KGB. Gwari hano. Barasezera inama irarangiye ibirori biracyajya mbere. James ni umwatari cyane niwamenya gahunda bapanga n'abantu niwamenya akazi akora. Bose ubona bavuyanga bacacanamo hose hirya no hino. Atanga passe parito. Uyarayano. Sorry, I'm our uncle. He's not my uncle. It's a figure of speech. We've got an excellent product. We don't have to do that. Yes we do. Birani bicyori gukora birani ibintu bisanzwe. Away from that kind of corruption. Umukobwa uri being naive can come across as self. Umugore hano abantu barazamusuza amenya umugore akomeye cyane turamenya n'icyo akora. Gusa ngo yahinduye hakunino. Can build our economy and middle class. Such an honor to meet you. Nicyo rugoro nawe. Standing up for naive self-righteousness. Don't mind James. Ni James. Cynical is a sign of intelligence. Twakora akazi kenda kumera nk'ari ubutasi. No. But I do think that cynicism is an inevitable result of intelligence. N'ubundi akazi nkora wenda ushobora kwita ubutasi ariko ntabwo ari ubutasi urebye neza nuko nkora ibintu bijyanye n'ubutasi no kuneka ibintu by'amasoko n'iki. Wajya ufunga umunwa. Sasa ari kumuraburiza amenye n'umusore ukakora nk'umutasi. Aturore. Bwarije baracyari muri ya hoteli. Hari umugore ukomeye cyane wabasubira mugore ntabwo tumenye ni muntu ki. Gusa yaraherekejwe. Batinze yaje kuryama. Bare mu gihugu cy'abandi. Mu gicuku. Mu gicuku mva mu ibintu biracyaturika. Masasu ninjoro. James arabyuka. Masasu. Za kuriba. Mu gicuku dore ibisasu mu mujyi. Bibeze bite? Ibisasu ni byinshi. What's going on? Kibijya mbere. She lasted this long. Ndabona hanze hari ibisasu byinshi ari biturika. Looks like the old guard are fighting back. The army are taking over. Come on, you guys. Umujyi wari wafashwe ariko abaturage birasa nkaho batangiye kuba bakwigarura umujyi wose. Yarambara. Tururi. Sorambara vavu y'igitaraganya umuntu bari kumwe umukobwa bararanye simuzi. What are we going to do? Turakora iki? You are going to go to Goober's room. Warasubira mu cyumba cy'umugabo wawe. Ni ingurube. Why can't I stay with you? Waretse ngana nawe.
I've got to go to work. umva ngiye mfite akazi ko gukora, wisubira aho wari uri. Sura agakobwa nsohokera mu cyumba, mfite akazi ko gukora, sanga umugabo wawe caho twarabamenye. Kometere kuri wa wundi bazanye Gabriela. Telefone mu gicuku, bari muri hoteli imwe. Gabriela, open the door. Gabriela afungura umuryango, uyu ni wa mugore urashe kuganira ku bijyanye n'iriya kontara, ibijyanye no kuzana sosiyete y'itumanaho hano. Open the door. Fungura umuryango uretse ariko nawe. James sano mu kabati niwe wazanye n'uyu mugore. Fungura akabati. What are you doing? That's my underwear. We utwuru twe twagiye twimbere. Wamaze ndagira wambare vuba tugende. And as we've been reporting, the president's motorcade has been attacked, and we have unconfirmed reports that she has been killed. Ati muri kano kanya turamenyesha ko ngo konvo yari twaye president ngo bayirashe, ngo ndetse muri kano kanya turamenye ni bande barukutse ni bande bazima. Ati muri nambara irarimbanije hagati y'ibyigomeke bishaka gufata igihugu ndetse n'ingabo za leta. Kibazo president ngararashwe mu modoka ye, konvo yararimo abasirikare n'ibyigomeke bishaka gufata ubutegetsi. Turi muri Burasirazuba bw'Uburayi. Uyakimara kumva bikomeye ngo president amaze kwitaba Imana iramwakuye, yahise yambara Vani Gabriela. Abakerarugendo ndetse n'abaturutse mu bihugu bya kure bari muri hoteli bambara vuba cyane, bacaho katurore. James niwe wazanye n'uyu mugore guturuka muri Amerika, umwe afata ibyangushye bihute bava hano katurore. Mu gihugu byakomeye abantu bari gupfa. We ubona taxi voiture. What about those people? Bano bantu turabasiga. New York. Ngo dusubire muri New York bari abareke. What about you? Nawe so. I got some loose ends to tie up here. You go. Giye nugira ikibazo ndaza kuza amahoro. You see this? Ka-ching. You get her to the airport, all right? Okay, just the girl. Fata n'amafaranga n'umukobwa mujyane kuri airport wenyine. No kidding. Yego mujyane wenyine. Katururi. James yategeye umukobwa Gabriela bamujyane, wasigaye hano. You have to help me. Wamfashije kamwe baryamanye. He's an idiot. Umugabo wawe si umugabo wanjye twari kumwe kirani ikigoryi kireke. Do something stupid and get us killed. Iyakora n'ubugoryi bwatuma mpfa. We had a business deal. Umva njye nawe twumvikanye. All right, there's nothing more I can do. Nta kindi kirenze ku byo byabaye hagati yanjye nawe wimenyera. Byacu byarangiye, mfite nanjye byinshi byo gukora. Caho nta bintu byinshi. Cyo bapfanaga cyarangiye. Sinyizi. Nuko ari kamubwiye gusa. Sorazano. Ako kanya kuri hoteli hari izindi zaparitse bakimara gusohoka. Hari izindi zahise ziparika nziza cyane, bavamo bameze gutyo n'abakomando. Uyu yarababona bimeze bite katururi. Ni ikibazo gikomeye rwose, abaturage basanzwe nabo bakomeje kurwanya ibyigomeke. Yeshamba wavuyemo wa mugabo twabonye kare avamo. Bene imbunda abasirikare katurore sora cinjiramwe imbere. Abaje turabonye n'abakomando benshi cyane barinjira, bari kumwe na cya kigabo yabonye hirya, akabye cyavuze ngo ari KGB, agatsiko kahozeho mu Burusiya ndakeka. Forza kirinjira n'abasirikare. Sirikare barazenguruka ya hoteli yose bambaye ikininja. Hoteli mu bashyitsi benshi baturutse mu bihugu bitandukanye bazinguruka. Mujye kuri buri nivo yose, buri floor yose. Zamuka hejuru. Mwigire ubwoba mutuze. Turi hano kubw'umutekano wanyu. Bona murarinzwe. Bambaye imyenda ya gisirikare leta yabo baje kurinda. Ati murarinzwe nimugire ikibazo. Umusore ari kuzenguruka muri hoteli kumbe bayizengurutse. Abaje bazanye mu ndani cyavuruza cyo bari kungukisha kubw'umutekano wabo. Wicaye hano. You mind? Kibazo nkweyeho. Munywe ku bintu biriho. Tubahe namwe. Sikino bari muri hoteli. Wa musore. Army's here. Borsa. Ati ingabo zageze hano ni byiza. Ni ingabo zije kubarinda. No, not Borsa. They won't make a move without Lazar. I guess he'll be here before long. Ndakeka zira ngabo nta kintu ziri bukoreshe nayo Lazar ataragera hano. That explosion earlier, central prisons in that part of town. Ati yari ahantu wumvaga turika kare ni imfungo bari kubuza mu magereza. Got the world's press here. Yeah.
You sticking around? uracyaguma hano suraguma hano nta kibazo. Well, I'll finally get the hot tub all to myself. Hano baraganira ni babiri. You? Well, here the golf is great. Ati ngenda cyeka muri bino bice rwose ni heza cyane ngenda umva nahaguma. Anyway, I better get back. Don't want to get looted. Ngiye nugire ngo ni icyamfura gice ariko reka mitsubiyeyo. You too. Ugira amahirwe nawe ugira amahirwe. Musura caho. Ngo ni James Anderson. Uwo bari kumwe Gabriela aragiye. Amutegeye cyane ni Yoko. Ariko arubwo bamucishe ku kibuga cy'indege je ni Yoko. Katurore. Kuvorza ntacyo yakora ngo general bitara ataragera hano. Abasirikare baje bavuga ko baje kurinda abantu bari hano. Bimeze biti Katurore. Yakiri kugenda kumbe kugera hano hari umuseriveri ukora muri hoteli. Bisirikare bije bashaka kumufata ku ngufu. Bisirikare ba leta barashaka kumufata ku ngufu. Yari gucaho. Shaka kumufata ku ngufu. Ndetse ko nta ku ngufu ngira bivayo. Hello. Hello. How's it going? Bimeze bite se? For a problem? Hari ikibazo? Get back to your. Nta kibazo cyari subira mu byawe. Well, I'd like to. Genda bona nyamara ari ikibazo pe. It's okay. We bimeze sawa. Sawa. Kureba. It's not okay. Ndabona bitameze sawa. Hey, gukora. Sorry rano. Bigeze kuvuga ngo ni umutasi. Kubika abasirikare ba leta. Hindukiza ijosi. Shiramo. Katurore. Kanda amaso y'igisirikare. Shaka gufata ku ngufu aribo bakarinze umutekano umutwe. Sura kubita bidatinze abasirikare birashyira hasi. Vanu ugende. Nako bakora muri hoteli. Bwana rutarapfa neza gakuba kare. Mutwe. Yakasa niwe wari mubi cyane kubarusha. Kagizemo n'ubwoba. Katurore. Nakubwiye nayibazaniye bakise kill ratio. Musore bamwise James Anderson. Yisha abasirikare babandi. Katurore. Abasirikare ntago baje bonyine. Bazanye n'abandi. Nzarasohoka yitonze cyane. Ntawe umbonye. Ayegekaho yitonze. Gikaho icyuma turi muri hoteli. Arangije afata agapapuro agahindukiza ashyiraho ngo please do not disturb. Ntimumvangire ndasinzira ubwo uhita umenya ko umukiriya nyine yifuza kuryama. Ntago wemerewe kuza umukomangira cyangwa ukingura uko ubonye. Niko yashyize ku mbere imirambo. Arangije azana urufunguzo n'urwo. Mumenyereye bimwe mugenda museseka mu n'abantu urufunguzo ubonye ajomba. Amakuru nta kindi kiri gucaho mu gihugu nakavuye gakomeye cyane afata kakayuga ka 500 agasuka mu kirahure asukayo. Simukabonye. Kasiruduwiri. Izan yihuse cyane aza muri safe. Mu cyumba cya hotel arazinga afata udufaranga amayero n'amadolari. Shyiramo passport uzafite passport nyinshi n'umusore turamenya ni muntu ki. Telefone. Gabriela. Yeah, did you get to the airport? Yageze ku kibuga cy'indege. What? Iki? Gabriela yari yohereje ku kibuga cy'indege sinzi byamubwiye. Umusore yisafaye muri ako kanya. Gabriela amubwiye ati ku kibuga cy'indege. Yaramuhamagaye ngo veri bahageze. Yayisafaye bidatinze. Tururi. Abasirikare bari hano. Yuko yaravuze ati Forza ntacyo yakora ni uyoboye bano basirikare. Ngo mpaka General Lazara ageze hano. Kureba gutya yari ryabona ipaki y'intore. Zikwica babiri. Ni umusore. Fata itabi ry'abandi n'ikibiriti. Sambura sasa by'ibi atarafite ukuntu agenda akifatisha yita. Kumba bari hano. Sorasoka. Hey. We. You have to stay inside. Uraguma imbere. Oh, let's go for a quick smoke. Ndashaka kunywa akantu. All Westerners must stand. Abaturuka mu murengerazuba mwese muragumamo hariye. Westerners muragumamo hari imbere. Mwana nawe ifata intore ndabona amana usa nk'umusaza. Niko babavuga bose abanywa tabi. Afatamo tubiri. Sa musaza. Abanywa ataye barakundana aramureka mani n'akana agiye kurya 10 mureke. Abo ataye barakundana baramureka zano. Bishe kunywa itabi. Shyiraho intore. Avuga ati nimba arakana agiye kurya nta kibazo yaduteza to. Baramureka. Banzara baraneza yitunze. Yo peace niga peace. Ntaribi. Kumba ari kubabara. Gabriela yumva Gabriela ari ikibazo. Ni intangiriro za kill ratio.
kumbe dore Gabriela ntago arajya kure, aracyari hakuri no. James, What the fuck? ibiki? Ati nese mbwira umushoferi ngo ngarure hano. Calm down. Take a breath. Ese bite mbwira humeka. Why'd you come back here? Kubera icyo ugarutse hano. Fungura hano inyuma modoka. Kumbe ari umuntu wakomeretse. Wa mugore twabonye ngo ni umuyobozi. Wavuze ijambo kare. Yakomeretse. We were going to the airport. He took the side streets. He must have been close to where the convoy got blown up. Ati ubwo twari turi mu nzira turi kujya ku kibuga cy'indege twasanze rwose perezida aryamye hasi mu nzira. Sasa uyu mugore ni perezida. Uyu mugore avuga ijambo kare ni perezida w'igihugu. Ntago ari uwa koperative ni w'igihugu. Hey, bud. Listen, I need to take us to a hospital. You're kidding, right? Your lady, she's crazy. Umvura mugore wamaye ngo nwari ni umusazi. But that's all. I leave now. Ngiye kwita mvano ngende mwana mwikomeza kunshora. Okay. Sawa. Sawa. We have to get her inside. Bareka tumutware. Byari bibiri. Perezida wamuzanye muri butu. Iyo byakomeye. I've got this. Umva we nugira ikibazo bino ndabikora. Nta mpamvu yo kumujyana kwa muganga umusore avuze ati genda mwifurira. Kumbe baraharo bakurikiye. Close that. Fungo ngaho. Ngo ngaho. Sinzi uburyo ari bumwinjize. Uyu ni perezida. Wibuke perezida arabari kumuyigana benshi cyane. Ndetse niyo mpamvu bari banatwitse konvoye ye. Hari inyeshyamba zishaka gufata igihugu. Asingo telefone. Telefone. I can't talk right now. We ntago twaganira nonaho. Aramukupa. Ngo aracyarwana n'urugi kandi umugabo agiye kwagera baramutse babonye perezida ari hano. Sinzi katurore. Kingura mwinjiri. Bize nabi. Ngo konvoye ya perezida yarashwe. None tujyane. Umva ngiye kubanza ngo itabi ugiye yingiye kubanza ngo itabi genda. Gabriela mu wa muginga we. Ngiye kunywa itabi. Kumbe ni mu rwego rwo kuyobya uburari ajijisha. Kumbe ishati yuzuye amaraso. Kugera hano. Yo niga ndacyarya akantu musa. Arashize iminsi rega umuntu atanywa akantu. Now. Nshira mu nzu noneho. Vayo. Ishati yuzuye amaraso yari kugenda yihishe. Jya imbere. Nta nitabi wongera kunywa ari mwaka. You're the boss. Ya niwe boss nyine nta kundi. Ico. Nshiramo imbere. Perezida arimo hano. Katururi. Enjoy your cigarette. Yeah, it's the first one in 7. Urangije itabi hari hashize imyaka 7 ntarinywa. Kumbe nagari itabi nshakaga. Kwari ukuyobya uburari. Aterura perezida. Terura perezida n'urusore n'urusinzi n'urunywa tabi bona rwaravangiwe. Gusaza icyo gukora twamubonye. Kingura hano. Kumbuka baranga hari bari kumanuka abasirikare bake force yabwiye ati muzenguruke murebe kuri nivo zose. Arakinga. Katurori. Kirana abasirikare. Hey. Hello. You don't know where the restrooms are. Yes, urwerero rubahe. I keep losing my way. Nayobye. We ayobye. Hiding. You need to be downstairs. We kwisha nago byeme. Manuke mu gihasi musanga abandi. Baramanuka. Tangiye kubakusanya bose batangiye gusanga bafata amateka kandi byitwaga ko ngo arabaje kurinda hoteli n'abayirimo. Ngo ari ingabo z'igihugu. Sinzi impamvu zambaye nk'ininja. Fix you up, alright? So we're gonna go to my room. Reka ngujyane mu cyumba cyanjye. Uraza kuvurwa. Zinabi. Only deposed presidents in the middle of a military coup. Zan. Cyana mu cyumba cya hoteli. Ari kurara. Kumbuye manutse hasi. Is this all strictly necessary? Ese byose ni ngombwa. For your own protection. No kugira ngo tubarinde. And you're the one from the party. Niwe nabonye mu kirori. And you are? Worinde? Gabrielle Martin. Gabriela Martin. I don't remember you being on the guest list. Ariko ndumva ntari ngufite kuri liste y'abashyitsi banjye n'imfite. Tourist. Umfate ngo ndi umukerarugendo. Taken. Sasa umukobwa w'ikintore teguye inama hano. Yabonye kino kigo mu kirori kandi ntabwo yari yakibonye mu nama. Ntabwo cyari kiri kuri liste y'abaza mu nama. Privacy of your company. Yakubaho baramubwira. Umva mufite amategeko. Nta muntu umwe mere kuvana. Icyo gukora murakizi. Ngo ni forza. But stay out of the way.
Kobwa caho subire mu cyumba cye. That's enough. Nta mukobwa ni mwiza. They're usually the dangerous ones. Bari abakobwa bwiza buriya nibwo bubi cyane buriya. Ntago yakizera buriya bwiza nibwo bubi cyane. Excuse me. Rero buretse nanjye aribyo ngiye gukora. Kiye basirikare ngo mufite amategeko nta muntu umwe yemerewe kuvana. Icyo gukora murakizi. Ese icyo gukora ni igiki? Bari kuvuga ngo tuvera tugaruke hako nawe wirukanka. Hari uri kwirukanka ava kuri iriya hoteli shaka gusohoka igipangu. Kumbe rikaga ko bakararanye na James Anderson. Guma uri. Garukana. Kubwo arashaka gucika. Garukana. Senyenge ni ndende. Garukana madamu garuka. Voruza vayo. Ndakumena. Kurasa. Manuka yitonze. Voruza uri hano ntagavuga. Gambo ni make ibikorwa nibyo tutarabona. Tubwoba. Raymond. Manitsa amaboko. Sasa titaye ngo wamanitse amaboko ku mutwe. Demokrasiya. Iyo demokarasi muri kurwanira. Drusami. Imaze kubagira imbwa yabagize ibigwari iyo demokarasi mugendera wa muginga uranga kurasa umuntu. Kigaragara bano bagabo ntago bashaka demokarasi. Ati demokarasi yabagize ibigwari yabagize imbwa. Ako ni no. Kobwa baramumennye. James, it's me. James ni jewe. Jemu. Sorry. Seriously? Koko kwa imyenda. Hicise. Menya karaketse ibindi. Perezida ari hano baramufite. Hagati y'abanzi kandi. This was a hospital. I'd say she'd live. Here, I don't know. Let's do what I can. We should call the U.S. Embassy. Reka duhamagara ambasade ya Amerika. U.S. Embassy, because all the lines under surveillance. Ntago twahamagara uko imirongo yose ya telefone bari kuyikurikirana muri kano kanya. Do you understand that we're hiding the most wanted person in the country? Wa mugore ugomba kubanza ukamenya ko ari twe bantu ba mbere duhisha umuntu uri guhigwa cyane mu gihugu kurusha abandi ukomeye. The assholes pulling this coup will have to make us disappear because if we get out, they can't trust us not to tell the world about her. So that means... Tubana bagabo ntibamenye ko twahisha uno mugore natwe ntibari buze kutureka ngo dusohoke amahoro kuko bazi ko twahita tugenda tukavuga amakuru y'ibyo uyu mugore bamukoreye. There's not going to be any Amnesty International or... Rero ntabwo ari bwivange mu bya Amnesty International. Fading rock stars flying in to save us. We will have never existed. Ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba baraza kutwica twibagirane nkaho twigeze tunaho mbega ya miryango irengera uburenganzira bwa muntu ntabwo izigira inamenye ko abantu babayeho. Ndabyumva. All right. Because that was the good news. The bad news is that this woman is bleeding to death. Amakuru mabi rero naguhaga yari ameze buryo twarokoka uyu mugore agiye kuva amaraso pagapfuye. We will get blamed by everyone. Kandi naramuka apfuye nanone abantu bose bazadushinja amakosa kari twe twamwishe. The coup scapegoat is out, and her friends will think we were on the coup's payroll. Turabona ari kubikitwa kubwo ni coup d'etat iri kujya mbere bazahita bavuga ati natwe ubwo twari turi mu bantu bari bafatanije n'abakuraho uno mugore mu babafashe mu rupfu rwe. Se dukora iki? He's just telling you the reality of your situation. Umva mwe muzababwira ukuri kwa situation mwari murimo. How did you end up wandering the streets? My motorcade got attacked. I know, we saw it on TV. They said you were killed. Turende ku muhanda nuna musanze aryamye nari nzi ko yapfuye. Way out of the car. Turi modoka. Kura y'inshinge. My man made it too. They told me to run. Tubwo bamaraga guturasa abasirikare bambwiye ngo nirukanke. But then they stayed behind to fight. Bo basigara inyuma barwana. N'abarinzi be. Good man. N'abagabo beza. Iki kumufura. Kuramo ibirahuri byamugezemo imbere imodoka baziturikije. Akore bwa buyoga agendana. Higendanira ubucupa buto buto. But I wanted to go back to the presidential palace. Ingendo manasubira mu ngoro ya president. The people. Najya kubwira abantu banjye ko nyiri muzima abantu buno bamaze kwiba ngo president yapfuye kudeta yabaye. Byibura amenye kari muzima. There isn't the time. I don't have time to sort ntagiye dufite in my room. Okay. Sawa. Okay, what do I do? None nkora iki? We're gonna need some food, something to drink,
She's lost a lot of blood, so we genda uzane icyo kurya uzane icyo kunywa. Soda is good. Chocolate. Muzanire soda. Scotch. Nanzane whisky. Scotch, is that? Whisky iki sikandi? Scotch. Scotch is for me. Imva yo whisky ni yanjye. Great idea. I don't think the minibar is gonna last the night. Okay. Sawa. You know what? You should put a shirt on. Ambara urushati rwawe. Don't need you getting a cold. Ntabwo dushaka ko yicwa n'imbeho. Barabona ariko wamurikira umubiri. Musore tangiye. What? I don't. Seriously, where did you learn how to do this? Ubundi byo byigiye. Boy Scouts. Nari umuskuti kera twajyaga tubyiga ibi. I have thirst. Komeza kumukuramo. Ibirahuri byamwinjiye. That's the easy part. Now the hard bit. Kure kakayo gafata. Inzoga buri ikora nk'ikinyambibutse. Cyane cyane ziriya zikaze. Za kanyanga imbutabuta mu manura jipo. Agasukayo president wa kayoga kasenkisa. President wa Suruduwiri. Iyo byakomeye. Uyu musore yigendanira bwa Suruduwiri bumwe bwa turu wasa n'ukuri. The hard bit. Prezi. Iyo byakomeye rero izi nzoga simwe mujya muzica. Kano gakora nk'ikinya rero. Harakamuha president kanywe rero kano karafasha nubwo ujya ugaca ubuyego uyu n'ubundi mu president yagabuca ariko birakomera kanyweye nk'ikinyano nta kindi kijya gihari ewana. Next bit is really gonna hey afata n'indi nzoga nanone Suruduwira isuka ku gisebe iranomora buriya hey isuka ku gisebe ikinya kimwe arakinyweye ikindi bagisuka ku gisebe to clean it out and sew it up. Perezida tuza mwana niga. Sasa perezida ari kuvurwa n'ibandi n'imbobo. Pretty good at this. Ntabwo ari byiza. Learn it in Boy Scouts. Ndabona uri umuhatari cyane mu kuvura rwose ntabwo wabyigiye mu scout gusa. Urabeshya. Umuntu uzi ko na Suruduwiri fura ako kanya kuri hotel hari izindi zahise ziparika. Ndagira ukurikire filime. Havamo abandi basirikare baracyaza. Abandi basirikare. Kandi hari uwafuyemo inyuma. Bisatsi nuko imeze. Ingendo niyo. Tururi. Tuwaje umuterera amasari abandi baramubanira cinamo imbere Forza aracyari hano waje kubwo kumureba. This is the news crew? Yes. Tiri sari ati turura umukobwa ari buno waje nuko ameze. Hano hari groupe ngo y'abanyamakuru. Ni Any idea how lucky you are? abanyamakuru mwe muri abanyamahirwe cyane pe. Serious wound. Wakomeretse cyane. Telefone. Gabriela. Listen. Va. You'll never guess who just showed up. General Lazar. What's he doing here? General Lazar ari hano ari gukora iki? Buretse. Witnessing history today. Mwa basore mwe b'abanyamakuru uyu munsi rwose mugiye kwibonera amateka turi kuyandika amateka ari kuba imbona nkuboni. Hano. At the very place where the rights of our people were signed away by that traitor. Hano rwose nibwo tugiye kugaragaza ko abagambanye bashaka kugambanira igihugu rwose tubakuye ku buyobozi igihugu tukaba tukisubije. Uyu arabyumva neza cyane. General Lazar menyere wateye kudeta. Sirikare bi. Ibaze amenye ko president ari muri iyi nzu. Aho president yahugiye niho washatse kumutera kudeta ari. Niho yafashe. This morning as dawn breaks over our glorious homeland, I will announce to our grateful nation. Ati mu gitondo makuru ya saa 12 za mu gitondo turaza kugaragaza tubwira n'abaturage bica ku makuru imbona nkubone n'isi yose tuyereka insinzi twagize yo kwigarurira igihugu cyacu cy'abakurambere. Ukoma amashyi. Abanyamakuru barahari. Abanyamakuru mpuzamahanga. Niyo mpamvu yaje akuneno. Abanyamakuru mpuzamahanga. The crew will set up in the penthouse. It has the view over the city. You have set up office for me? Yes. Show me. Mwanteguriye icyumba turi buze gutangiramo amakuru yego twagiteguye. Icyumba ari buze gutangiramo avuga ati rwose igihugu bunagifashe president yapfuye. Ubwo nibwo nyine biba biri kugenda byemezwa buri abantu bafata igihugu bakunze guhera ku maradiyo n'amateleviziyo bakabitangaza. Buryo abaturage nyine mwicara mu bizu bayoboye. Ni byiza. Nibiki bijya mbere. Shatse kumwica. Ibuze nahera bimubwira. General Lazar. Well, that was to be expected. This place has a special importance for him. Ati rwose nari mbizi n'ubundi ko General Lazar hano ari buhazi kuko hano ni ingenzi kuri we.
He's going on TV at 6 a.m. saa 12 z'igitondo araje kuri televiziyo. So, guess we know who's running the show now. Araza kujya kuri televiziyo avuge ko igihugu yagifashe byaba byiza wahe wihisheweho. Ujye bakubona. I need to get a broadcast out ahead of. Ahubwo ngiye ngomba kujya kuri televiziyo mbere ye nkabwira abaturage ko nkiri muzima. Abaturage bo namaze kweba ko president yapfuye, ni president w'umugore. Akababwira ko akiri muzima. Uyu atarajya kure dore ngo ibigabo biramwinjirana muri esanseri. Lift. Rwa force. Mwinjirana. Bikuzana ibiryo n'amayoga. We meet again. Ngiye turahuye. Am I invited to the party? Icyo kirori ko mbona ujyanye mi icyo kunywa gikaze wantumiye. It's been a long night. I needed something to eat. Well, iri joro rero bakeneye abantu icyo kurya mu cyumba tunanywa. Ugafite ubwoba. I don't get it because democracy is old news in the West. Turabizi hano murengerazuba rwose demokarasi ni inkuru ishaje. People who have never known freedom are rising up. But this moment is as fragile as butterfly wings. Ati rwose aka kari akanya abantu batigeze bashobora kwishyira kwizana bari babonye ko guhaguruka bagashaka kwishyira kwizana. The West come in with too heavy a hand and we fall apart. Ati ruko tugereje kuba twakwigarurira uburenganzira bwacu aho murengerazuba baza baje kudufasha bakazana ingufu zineze zacu ugasanga dusigaye inyuma twebwe. And it will take us another 20 years and another generation for another moment to arise. Ati bizatwara igihe gikomeye cyane kandi kirekire nk'imyaka 20 uno mugabo General Lazara bayafashe igihugu kugira ngo abantu babe bakwigaragambya bamukuru byatwara igihe. I mean, no wonder Lazar tried to kill you. So, are you going to help me? Wa mugabo wa mugore nimenyere mpamvu ashatse kukwica amagambo ufite. Uramfasha? First, let's take a look at that wound. Oya reka manze ndebe igikomere cyawe nicyo nshaka kugufashaho mbere na mbere y'ibindi. Bindi ubiritse. President nta muntu numwe afite, nta musirikare, nta murinzi. You're third, I think. No, I'm on the third floor. Genda jya kuri nivo yindi kurikira ntago aramviramo. Cyane rwose. There's something I've forgotten. Please excuse me. Noneho wewe komeza twe turagiye. Go ahead and sit up. I'll join you shortly. Turaza kongera dusubire musore. Sigana. Hoteli n'ubundi barayifite neza cyane. Cyo bashaka gutegura icyumba cy'amakuru. Aho General Lazare wafashe igihugu ari buze gutangira interview akavuga ati igihugu ubu ndagifite mu biganza byanjye. President wanyu yapfuye. Barabizi ko president yarashwe yapfuye. Very professional. Umusore rwose uri umunyamwuga mu kuvura. I was a pediatrician before this. Nanjye nahoze nkora muri pediatri kera. What, looking after? Mbere yuko mba perezida. Turi. Forza. I'm in jail. Lazar was very angry with me. Hati hari igihe nigeze gufungwa rwose nzira gushaka kugashyira kuzana ubutabera ndetse no kwishyura kwizana mu baturage. Ati icyo gihe Lazari yari yarandakariye cyane General. After he so generously let me out, I went back and started protesting again. Ati yaje kungirira imbabazi arandekura aransora muri gereza ariko nanone byaje kuba ngombwa ko bongera bakamfunga kuko nari nongeye guteza imyigaragambyo. He hit me in the stomach. Akajya nkubita mu nda. Lead pipe. Akankubita urutiyo rukomeye cyane ngo nitinda akankubita itiyo mu nda. So after that, I didn't have children. Ntago nongeye kubyara. Yaramukubise ku buryo umugore abingumba. President hano yarakubiswe aharanira kwishyura ukizana kw'abaturage ku buryo atazongera kubyara. Then you let on. Sarabyumva. Katururi. Kumbe bano bari kuzenguruka muri buri cyumba hose bari gukomanga. Naha barahagera buri cyumba barashaka. Forza. Sora bumva. Sora byumva. Bari muri koridoro na wariho. Bari kuri nivo na wariho. Bari kugenda basaka buri cyumba cyose. Bimeze biti. Ahishe umuntu w'ingenzi cyane mu gihugu uri guhigwa kurusha abandi. Ubazi ko yanapfuye bazibonye bakamubona none bamwica inshuro 5 kugira tongera kuzuka. Akanya gari kose babageze hano. Kurutsa president. Kurutsa president uzanyibuke. Banyita James. Biciyemo. Muzanana. Mu rwiherero. President rwose nugera mu bwami bwawe dore. Nabonye ngwi imbuta nukuri. Zariza kugutabara gusa.
katururi zana muri dushe perezida ameze nabi vaye ryamamo neza utuze gira gutyo katururi zana shyira akarido muri dushe muryamishe mawe sori kureba hano katururi ibigabo biri ku muryango birashaka kwinjira kureba imyenda yuzuye amaraso umugore avuye amaraso menshi ashyira mu ivarisi ye arafunga ku buriri hariyo amaraso kandi kingura 210 kingura tangira kubika first aid kit nagamo hano kingura perezida arabyumva bamubonye bamwica nka gatanu inkweto z'abagore aza guhisha kureba hano kandi iki icyo baryamo cyuzuye amaraso kuri iki kangire ninya gutya ni urugo rye n'urusinzi mukingura turabizi murimo kingura bravo mutabare rwose nari impuze ugombye kuba uri hasi n'abandi bantu gukomeza uzenguruka biraza kuduteza ibibazo babarire You were at the reception earlier with... Ako ndumva ngwibuka shakari wari uri kuri reception kare. Gabrielle, is that... Uri kumwe na Gabriella, huh? Yes, we're here to expand the cell phone network. In fact, I can show you... Ariko reka ngira ko nkwereka. Sana we! Holy shit! Oh god. Mana yanjye. What are you doing? Shaka ukora ibiki? Going to show you a brochure. Shaka kubereka ka brochure. What? Yeah. Twakora. Sorry. No nyinguri. Fungura yitonze. Kura ka brochure. Ka company akorera. That's my company, Trans Global. Iyo ni company bita Trans Global. Good. Yiza. We are becoming modern country. We need modern tools. Ati byose tuzajya tubikenera dore igihugu cyatubyaye dutangiye kukigarura byose tuzabikenera. Of course. Keneye amakampani ashora minoti. N'abazungu baturutse hirya iyo muri Amerika baje muri Ingerazuba bw'Uburayi. Umugabo dore ingaraza mu rwiherero. Aho perezida ari baramutsa arakamura yitonze niho perezida ari perezida afite ubwoba bamufashe nuko umwica nka gatanu kugira tongera urutoki hano mu mbarutso ntiruvamo kizano perezida afite ubwoba ndapfuye perezida afite ubwoba kigabo kizano gikura y'agasuyime citonze neza ku mutwe wa perezida agasuyime gasa n'indapfuye mfasha kureba hariya ariko kibona ariko ririya rido ririho neza ubundi usanga amarido nk'ariya muri dushe ririho nk'igice ko mbona rirambuye neza cyane hano harimo nde kuri perezida kora gutya kigabo kigiramo n'ubwoba nyagasani Petrenko ari hano Tania Petrenko sore Rainbow way don't move Nova huri Tania Petrenko ni president You shoot me and every soldier in the building Nunda saba serikali bose bari muri inzu barazana Actually You're right Vuga ukuri kujya mu ngumi nta mpamvu yo kurasa nabi gumi sore ku musaza ariko umusaza wakoze ikonom kozi baba president say sazoze KGB sore akimyaka karamugaruka yanarishaje kiratera kiradepoza igisaza kiri hano yinga we agahirye kura imbunda rekura sirikare president aratabara president baramuniga perezida baramuniga Petrenko uyafata siransiye y'umusego mbona arawusha yashyizeho siransiye y'umusego wabonye siransiye ukuntu ushyira umusego ku mbuduka arasasu n'irisakuza kirasha abandi bari hanze batabyumva bari hasi katorore James kigabo gico kirashaka kujya kurabura sinzi aco subira
ni ibiki? Gabriel afite umutetano w'abanyamerika icyo atazi ibintu byakomeye hano. Byakomeye. Sanga muri round hamwe bamesera. Yenga uri umunyamahirwe sha uracyari muzima. Are you okay? I'm okay. Meze yigo meze neza ni Petrenko. Stay here. If Forza got away, he'll be back with an army. Right. Nimba uriya mugabo avuye hano arazaguruka n'abasirikari. We need to find the cart. Shaka hano tujya kwisha. Taruri. Gushaka aho bakwisha. Perezida sigara hano. Kiragifasha arakizirika umunwa afunga umunwa ucicike tarabura. Cya Forza. Sasi kugera hano gukuraho hano yabonye ka gakobwa bararanye kamwe kamubwiye ngo mfasha akabwira ati icyo twapfanaga cyarangiye sanze kapfuye kimye ubufasha gusa nawe yabonaga ntacyo yagafasha. Babarire mwana babarire nakundi bibaho gufunga soko yaramwanza ariko nyine yabonaga ntacyo yakora nyine. Kuri televiziyo amakuru aracyari gucaho igihugu kigaruriwe cyafashwe mateka. Abasirikare ba leta bake bake baracyari kurwana. Forza ari he? Yagiye gutegura ahantu gukora interview araje vuba. Twagenda dore we mureke. No. Mureke. Karuko bafata sasa no umuseriveri wangu no mujenerali cyane. Our city was built by warriors. Uyu mujyi wacu ubatswe n'indwanyi. The Teutonic Knights established a fortress overlooking the river. Indwanyi zikomeye nizo zubatse uyu mujyi wacu ziwugira igihugu gikomeye cyane cy'igitangaza. For a century. Imyaka ibihumbi myinshi yahise. Ibinyejana. Crusader armies would march. Abasirikare ba Crusade bagiye badufasha rwose. Deep shadow. Natwe rero twakurikiye mu gicucu cy'abakurambere bacu barindwanye n'ubatse iki gihugu. Rero nawe nimba urindwanye bingaragarize. From the wilderness. A man takes what he wants. Ubundi umuntu umugabo agomba gufata icyo ashaka. Takes what he wants. Mugabo nimba afata icyo ashaka reka baduhitere. General! Peti nago bayatora. Mapeti nago tuyatora wa mujinga ni wabona umusirikare ashaje ari amapeti burya nago yarayatoye. Nta hantu bayasarura. Sha mujinga ntugasuzugura umusirikare ngo nuko ashaje. Ndabona iyi nago ari inyoni bayaraneye ku rutugu rw'abasirikare baba barayavunikiye niba yaba ari umusaza yagutungura yagukubita. Sasa yari yamusuzugura avuga ati wa musaza yigira umusirikare ushaje nagukubita umusirikare. Bajya ku nkota. Sikurayo wa musivile wa mapeti nago tuyatora. Ni general arashaje ariko aracyari indwanyi. Mwitondere ubona ari muto ubona ashaje yagutungura nako twagutungura. Nkota arakibaga peti ari ahantu ziba yasarura cyaba yagura wa muginga we. Sivile arakubisika imbere y'abantu. General shirwota akagabo hasi we. So good with a blade either. Ndabona no kunkota ntacyo ushoboye mu kaguru kinga we. Iki gihugu cyubatswe ngo ku maraso y'indwanyi. Uyarareba James. Accept the consequences. Umugabo nakubwiye ko afata icyo ashaka ariko nanone akemera kwirengera ingaruka z'ibyo yashaka gufata yatabigezeho. Uriyacaho mutwe mbere y'abandi bapagasi ba hano. Get these people out of here. Umva bano bantu bakure hano. Bakure hano. Igihugu turi kugifata baginga bagafyinata. General igihugu ari kugenda gifata neza cyane bano bakazana imifyinato. Yarababayitse. Nta kintu waza umubwira. Katururi sirikare n'abantu baturage. You two, watch these civilians. We need to find Forza. Come on. Umva abandi murinde bano basivile abandi cyo gushaka Forza. Forza bamubuze. Ke Forza yakubiswe huye n'agasore kavuna kamufungirana muri Mwamesera. James, thank God. James manishim. Cyane muzima. Much longer. What the hell are you doing? I'm gonna clean up after you. Bino byenda tubijyanye kuri batabibona bya byenda by'amaraso yamenetse. We're gonna come up floor by floor, so we should go up one. Give us time to, well, hide this guy away. You go ahead. Mwe mugende ngendaje.
I need to clean up the room. If they ngiye gutunganya kiriya cyumba bataza kubona amaraso. I'll take my chances. Sawa 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 sawa. Just put all of us at risk. There's no time. 2 minutes. I just need it to look like Ngiye mu minota 2 gusa ntunganye icyumba ndahita nza. All right, fine, but be quick. Sawa gira vuba. Let's get out of here. Kwigendere. We na perezida byakomeye. Umusore bahuye n'uba uri hano uri kumutabara umufasha gusa kumwumurara kwifashiriza. Nako bura nta nkubwiza ukuri nta muntu wagufasha muri iyi si ntacyo ari kukubonamo inyungu. Uri musore nyine ari kumubona mu nyungu wavuga ati ejo bundi se buri ugeze mu bwami bwawe ntiwanyibuka. Kumufasha. We na perezida bazakonina. Iyi nzu yazengurutswe n'abasirikari ndetse n'uwateye kudeta ni hari. Gusa ziko yishe perezida, gusa perezida aracyari muzima. Shiramo hano. Kumbe harimo n'umurambo. Terura umurambo w'umusirikare na gare ya kuburiri. Uyu nawe aracyari kugenda afata ibintu byashwanyaguritse, utubati bamennye amameza abishyiremo hano. Mucanzi bashobora kwinjira bari gushaka bagenzi babo bakabona amaraso hano, bakabona ibintu byamenaguritse byarano kuburi huzuye amaraso. Gege kora iki? Kora y'ururingiti hejuru rundi arambura ku maraso. Gatururi ugira gutya bafata umusirikare binaguri bukeneraho ugiye kuzimu ntibarasa aragasigarana. I cover him up, make him look like he's taking a nap. Mutwikire neza kugira ngo abashe gusinzira. Mutwikira. Telefone hamagara mu cyumba umukobwa arimo Gatururi. Gabriela. Gabriela. How's it going? Bese bite? Another 2 minutes. Minota 2 ndaje. 4. Imaze kubina ariko. Ibiri ya mbere yashize. Kuri bano kandi imisigire cyane amaraso, kureba amaraso ni menshi. Amaraso yuzuye ahantu hose. Kureba ku rukuta kandi no hora amasasu yaciyemo. Bashobora kuza bagatebera ko hano hantu harashwe. Gatururi azana urusakoshi aterikano rukapu. Fata amasuyima ararunda hisha yapfukirana ibimenyetso by'ahantu bagiye barasanira. Gatururi. Sawa. Amaraso hasi ni menshi. Atarajya kuri baje. Sirikare bari muri koridoro ye. Muri buri cyumba cyose. Muri buri cyumba bari gushaka Forza. Bageze mu cyumba cye bagasanga amaraso cyangwa ko warwani. Wasobanura ahantu Forza ari. Good job. Koze neza mwana. Now what? I need to find that TV crew. Ngenda shaka kureba agatsiko karimo hano k'abanyamakuru nkatanga interview. 3. Samunda meze nabi. Perezida ameze nabi. Perezida yicara neza udapfa ariko ntarabona ingororano. Uza kureba. Yavuye n'umurara kumwe barara bideburiya barabuze aya mituwere. Niko yapfuye kumupfukirana kugera no kumbuye kuyima imyenda. Sorry, do you mind? Sorry, we have to check the room. Numva yangane turi gushaka icyumba. Bari gusaka. Ka Gabriela. Bono kugira ngo gatera abasirikare isoni, kumbe bino bisirikare nta soni bigira. Muko bigibagirwa no gusaka icyumba birangarira umukobwa. Mwarahaguruke nta nubwo birebye ku gikuta imyenge iriho byakomeje kurangarira umukobwa ngo ubwo birasatse. Ibyo mwashaka murabibonye. Nta nubwo babanje kureba hirya no hino kubera kurangara gusa. Aho wabonye barabamenye basigaye babatega ibintu bya ntabyo ari byo bita ubusa, ibintu bidahari. We don't have much time. Ntagiye dufite. Ntagiye bafite. Sasu yari hano. Ndagira ngo ukurikire filime. Hano ari byo yumvishe. Kugira gutya abona General bari kuganira ku cyumba gikurikiye hano. Abona General baganiraga. General Chow. Sora kinga.
kinga general amubonye cyumba yari ariho general cho yaramubona general kata Well, that was close. abuze gato mwana Lazar? ni General Lazar yego. Been thinking, why is he here? Ubundi kubera cyari hano? We know that. This place has a special meaning. Hano nasomone byinshi. For me. No, yeah. Kuri we no kuri nge. Why now? He's not doing the TV broadcast until 6, so why risk coming out here so far ahead of time? None se ubundi kuki atari kujya kuri televiziyo direct akabanza gutegereza akagumano hari impamvu iri gutuma atahita kuri televiziyo direct igitaraganya akaba akomeje kuba ari muri iyi nzu. Abanyamakuru barahari ashatse yahita babwira bakanyuza amakuru ko yafashe igihugu president yapfuye ariko sinzi ikintu ategereje kiri butume gaza gutangaza amakuru saa 12 za mu gitondo hari impamvu. The vacuum. The leaders will make sure they have at least tacit outside support before they move. Corporations that will jump in and do business with the new bosses. Ubundi ukuntu bigenda umuntu nk'uri wakoze kudeta buri abategereje abantu bamwemereye ko bazashora amafaranga bakaba bamufasha kugira ngo abanze bamare kuyamuha neza itabona gutangaza ukuri. Turore. I think I know who it is. I'm gonna try and get something going. Tudakeka nzi umuntu ushobora kuba ari gufatanya n'uyu General Zad. Reka mengiye ngenda gumano. My hero saves the day. Wenga intwari yanjye n'abari ngiye ngo ngume hano. Your people need you to stay alive. Umva abantu baragukeneye abaturage ngo gumuri muzima bayobore. To do that. We ibyo bikore. Tankurikira ukabipfiramo ngiye dore mba narababajwe. I'm just so used to fighting for everything. Yeah, sensing that. Don't worry. Rero ugira ikibazo. I'll be back soon. Ndagaruka vuba abantu n'utwana bari atuba tugiyemo n'abana. Kiriyemera. President nugira ikibazo bariya. Ndagaruka vuba. Abavuga ngarugaruka mu vuba twababonye. Sirikare batojwe bakomeye. Nubayoboye twamubonye. Vayu. Avayo James. Katurori. James araho yinjiye. Vayu yitonze. Chumba yinjiyemo. Chumba yinjiyemo ni cyande. Katura afite mbonde. Yaravuze ngo nzi umuntu ndakeka umuntu uri gufasha president. Ninde? Tangira kumusakano ntacyo abona. Saka icyo cyumba ntacyo nabona. Nta kirimo. Kuri bano hari passport, hari impapuro. Miza gusaka yitonze. Imbunda wa mugabo. Damn it. Sike. We should check the bathroom first. Dad, it's been a long day. We all make mistakes. Nayo by'icyumba umva sha wimbeshye. Sharahari. Naga imbunda hasi. It's too late now. Wakererewe. Did you know? Saw Lazar coming out your room. It's hard to argue with that one. Sit down over there. Sharara kuburi tubanze tuganire sha. Ati wa musore agira ngo ngwera Zal. Let's see if we can make a deal. Kenare ka twumvikana. Trying to help you. Kugereza gufasha. Ariko wimbeshya. I'm telling the truth. Nakubwise ukuri. For Transglobal. Well, I hope. Gende gukora Transglobal nawe gukora Transglobal. For Transglobal. Ntago ari ukorera. As this coup got started, I got on the horn with them and checked. Umva ndagira ngo umbwire niduri gukora uko Transglobal ndabazi n'abayikorera. Korera ndi. Tugaruke hano. Mano bari kugenda bumvishe usakuza Katururi sirikare bavayo. Uyu nibwo ari kwambara. Baza kumukomangira none Gabriela atarasohoka. Gabriela atarasohoka yuko yari gusibanganya ibimenyetso bagaruka gukomanga. Ni bande Katururi. Kubiturugi kumera musirikare. Aha. Mukanya nageze mbona wambaye ukuntu. Nari nibese bagenzi banje nari njeje. Ngiye gatira. All right. Sawa. A little bit more forthcoming after a few weeks in Lazar's prisons. Areka amagare buri wenda bashaka kuba bagufungira muri
gereza ya Lazari. I'm here freelancing. Nje naje hano niki ku giti cyanjye nta muntu nkorera. And anyone else who went in on the ground floor once he takes charge. So yeah, you can say he takes my calls. Kuri telefone. I'm working for Vorza. Ati nkorera Forza. Abeshya. And frankly, so ambwiye mbwiza ukuri. I'm more scared of him than I am of Lazar. Ati nye nkorera Forza kandi Forza nawe urabizi ntago yizera Lazar. Kandi barakora atangira kubateranya babishyira. Kura ifoto reka mfotore nyimwohereze kuri WhatsApp Forza ambwirisha. Kumbe dore Forza impamvu kimuyeshyira uko kiziko cyamufunze. Abasirikare dore ngo baramugwaho. Bamuguyeho ahari. Fungure mwa bigoryi mwe. Kandi n'ubundi nibyo bibazanye. Perezida ari kwireba ku makuru bamubika bavuga ngo yapfuye igihugu cyafashwe abaginga sha. Bari kumbeshyira ashaka kujya kwitangaza amakuru nakivugira buryo cyari muzima wese. Guhamagara. Guhamagara. N'agahirya ku buriri Gabriela. Gushi. Kumi indi. Kobwa. Vamo mugeri. Nambwirya sima wakana we. Shyira ku buriri. Uyu ari guhamagara icyumba Gabriela arimo. Gabriela akomera ashaka kumufata ku ngufu. Ibisirikare biri hano bifite ingeso mbi cyane. Bifite imico mibi. Ngumi. Ha! Bandi bari kurwana urugamba rwo gufata igihugu, muginga ari kurwana urugamba rwo gufata ku ngufu. Haro, munabane. Uyu arabyumva. Ha! President arabyumva. Abari kumufasha umwe, President yikura y'imbundi yo byakomeye, President n'undi ni witubonera ko atari agafuka imvugo rimwe n'abakoperative barimo. Fata inzoga musaza. Barakiza. Cheers. Cheers. Bwa buyoga bwa sengisa suruduwiri. Do. Akanywa nkande gasukaye rimwe. Nka wa muhungu. Nawe ntago yagasomaho kabiri. Deya. Todeya. They don't like it when their puppets start to think they're real little boys. You know? Haza cyane iyo umuntu wasanga ari igipupe atangiye kwigira nka ari umuhungu wa nyawe. Igipupe cyanya cyo ninde? First, I want immunity. Icyambere ndashaka ubudangarwa n'ingwa makuru. Jena Gabriel ubanza dushakire itiki ducyura. Immunity. Nibwo budangarwa nkeneye. Okay, fine. Immunity. Yemerere kuri bumwe inzira njye na Gabriel tukava muri iki gihugu tukagenda. President Tanya Petrenko. Bullshit. Njengorera Petrenko. Niwe ndi gukorera. Aramuraburisha. Lazar keeping you in the loop? Tumenye bakubeshye. She's not captured. She's not dead. She's not in another country. Umva Petrenko uriya mugore Tanya utagira ngo wenda ngo yafunzwe, yapfuye cyangwa yafuye muri iki gihugu yahunze. Ntago ariko bimeze. Oh shit. Stay. She's in my hotel room. Ari mu cyumba cyanye President. Yaraseka asigarana na President mwana. Haranago wabyemera. Balls, I'll give him that. Why would she be working with him? Ni iki cyatuma akora nawe? She's a blind eye to Vorza's corruption. Vorza's network keeps her in power long enough for her. Urabona abantu bose bari bamugambaniye mwese mwamuteranye ni njye nyine rasigaye. She's a true believer, but she's yanyizeye cyane. And Vorza is someone the agency can cut the deal with. Kandi arakeneye umuntu umwe atari nkanjye w'umusirikare. All right. So, you got my attention. None ubu ntagiye gutega amatwi. Get up. Haguruka. And we'll collect Gabriel on the way. Haguruka na Gabriel turamunyuraho mu nzira tumujyane turi mu cyumba cyawe. Bare kuko niba kumbe Gabriela hano ari umusirikare wo kurwana urugamba rwo gufata ku ngufu. Abasirikare bapfa impfu nyinshi. Gabriela iki kandi bari kurwana rwo gufata igihugu nabe na General Lazari ruko rashaka urugamba rwo gufata ku ngufu. Hareka nanjye ndurwane. Kandi nacyo kizaba kivuga ngo cyararurwanye dore urwo kiri kurwana. Bagenzi bacu bari kwifatira igihugu do ibyo kirimo. Ni ikigoryi. Sasu. Buriya nkuru yapfuye azize iki? Ashaka gufata iki? Ingufu. President yaratabaye. President ni utabaye Vayurata. Bana bari baje gushora imari mu gihugu kimuhaguruke ubutaha muzayazana neza mwabashora mari mwe. Uyu nore waje gushora amafaranga bijyanye na societe y'itumanaho. President aramutabaye. Tugende. So check me out. Interesting service record. It was a past life. Thing is, James, I just never know when you're telling me the truth.
mwihangane barakomeza na perezida kugera hano yagasane usigaye ko perezida ari hano yaratunguye kubona perezida afite imbunda I lied. nakubeshye I'm just working for her now. You son of a bitch. kinga we Oh my god! bana Put down the gun. shyira imbunda hasi perezida Put down the gun. shyira hasi imbunda Shoot. Put down the gun. shyira imbunda hasi He is the only thing keeping you alive. tunga imbunda You're gonna shoot me. Put the gun down. shyira imbunda hasi The girl. ntabwo nayishyira hasi Know about guns. Go ahead. Pull the trigger. Go ahead. ngakura imbarutso Pull the... umunyamerika waje gushora amafaranga hano afite ibigambo bibi ikindi cyaje sasa we tugende urumwere ukajya ku ruhande rwe perezida mereza iyo mbunda hano mereza iyo mbunda we mugirisha mugire ufite imbunda umusore vayo gato yabuze gato sasa arabegera sasa bigera atari cyane yaratwujwe iki kimubarira hatari no kiri kumushakira sasu umusore afite tagation James Anderson magazine irashize perezida wambonye se nakubonye Get to the penthouse, all right? Gabrielle, you need to help her. mujye muri cya cyumba cy'abanyamakuru naza kwabasanga What about you? wose I'll hold him off. James waje Sorry, go. umva mugende muvano mugende wiza n'imikino rwa James uri gukora ibitanda ariko wagira ngo ni urusinzi nta kintu rwitayeho ntabwo bwo gupfa ntaki zan fata imbunda fata udukoresho twibanze mu masaha nk'aya ngaya ibintu byakomeye fata imbunda yohereje perezida ajya mu cyumba cy'abanyamakuru perezida ubu ngubu niwe wagira icyo abwira abaturage bamaze kwiheba bazi ko perezida yapfuye agira icyo babwira General. Warza, we've been looking for you everywhere. Ibyo twashaka twabigeze buretse Gibbons, it actually arrived. We did. Gibbons dore amafaranga yayohereje yatugezeho. She's here. Umva ari hano wa mukobwa. Iyi nduri hano. Petrenko ari hano Tania, president. You told me she was dead. Warambwiye ngo yapfuye. You said you took care of it. Nobody could survive that explosion. Kuriya guturika kwabaye ntago nari nzi ko ari umuntu wakurokoka ntago nari nzi ko president yarokotse. She's obviously here to get on TV. She has to show she is alive. Buriya jano kugira ngo nawe abwira abanyamakuru kakiri muzima. Hano none hasigaye abanyamakuru bahita batangaza amakuru akanyura ku isi yose. Hari abanyamakuru mpuzamahanga. So sure. There's a man. Hari undi mugabo. His name is James Henderson. Yitwa James Anderson. CIA or ex-CIA. Nimba atari wa CIA yahoze ari wa CIA ni umusore muhanga cyane. Tell with those guys, but the headline is he's blue list. Namubonye ari kuri blue list. Blue list is for operatives who are given an indefinite kill ratio. Abo ngabo ni abagabo bahabwa itegeko mbega nta wundi muntu bari hejuru batojwe kwica gusa. Whatever training your men have, whatever firepower, it may not be enough. Abo basore bararwana bihambaye cyane ku rwego rwo hejuru nta muntu n'umwe mbega wabisukira. Vorza, you must take charge of the search. Petrenko cannot reach the penthouse. Umva ndagira ngo mukore ko mushoboye Petrenko uriya perezida ataza kwinjira muri penthouse. Petrenko ninjiremo harashobora gutangira amakuru. We will go to the penthouse once Vorza tells me it is secure. Nge nawe reka tujya muri kiriya cyumba kirimo abanyamakuru. Katururi sirikare batangira kwigaba bamenye ko hano ari mu bwanzi sasu sore ngo nimba atari wase yahoze urase ariko ngo baratojwe bihambaye cyane biri ku rwego ruhambaye magazine ishira amashira mindi. Katururi James Anderson sura kuri kamwe gato ni umusore sasu ku mutwe shiramo amasasu perezida nari kuzamuka umva amagambo ari kuvuga ikirimi numva perezida tugende perezida arashaka kugira icyo abwira abaturage abwira ati mwigira mwicike intege abereke ko akiri muzima byonyine bishobora gutuma abaturage bishima ku buryo nta wundi wazababwira ngo kandi arabayoboye ariko umuntu ashaka ahita atangira kubatangariza ati perezida wanyu namuhitanye ni ngiyoboye abaturage baca intege mukaganduka nyine mukajya iyo bigiye perezida arashaka kubereka ko akiri muzima abaturage baranamwemera
mu mujyi dore amasasu leta iracyahanganye n'abagizi ba nabi bafashe ubutegetsi. Garuka hano mu cyumba kirimo abanyamakuru. Abanyamakuru barategereje uza aratanga interview, nta kibazo bifitiye, bita bicora yivu no muri ku mateleviziyo mpuzamahanga. Oh my god, you're alive. President muzima baramukunda. General Azar telling us so many lies. General Azar yatubwiye ibinyoma byinshi, atubwira buryo ki wapfuye. Umva ntagiye dufite, reka mpite mbwira abaturage b'igihugu cyanjye ko nyiri muzima. We mutegure kamera. Abaturage baramukunda n'abanyamakuru bamukundaga, abanyamakuru batangira gutegura kamera. Gusa dore amasasu mu gihugu bira byose ubona ni ibiturika. Zirasi fireworks. Bira ni ibisasu. Gufata igihugu ntabwo ari ibintu biba byoroshye cyane. Amasasu ni menshi mu gihugu. Bano barabibonye. Perezida nawe ari kubibona. Arashaka kugira icyo abwira abaturage. Buri abaturage ndetse n'abasirikare be bashobora kuba bacitse intege bavuga ati se n'ubundi ko perezida yapfuye, ugasanga abasirikare bacitse intege. Masasu hakurino hari ukiri mu rugamba. James Sasu. Mwatwana umusore ngo yaratojwe bihambaye, bamufuzeho baramuzi. Tatururi. Sasu. Sirikare ni benshi. We arinze bano basirikare kugira ngo perezida batanga ijambo bakura yironje. Barakamunagira neza bitonze. Arakabona arakabona. Ciao. Katururi. Basubiza. Sora ciao. Abasirikare bari hano ni benshi. We numwe. Gusanga afite umwitozo wambaye cyane. Saswana mapunda ziri hano. The sound nziza cyane rwose. Sound. Majwi. Umva amajwi y'imbunda, ariko imbunda ukumva ko igoroye umuhogo. Bwarakeye mu rukerera. I need a few moments to speak directly to the country. After that, I'll give you a live, continuous interview until I am either dead, captured, or victorious. Ati ndagira ngo ngire interview mu baturage banjye, nyuma yo kuba iyo interview ndaza kujya nkomeza mbaye interview njyewe mpaka mfashwe cyangwa nkicwa cyangwa se ngeze ku ntsinzi y'igihugu cyanjye. Nkomeza mbwira abaturage. Kamera ijyaho. Sasu. Mwana ari kumucungira kugira ngo perezida atange ijambo neza atekanye. Bano babuzeho baca bajye muri penthouse. We muceyirye mwabaginga muceyirye. None forza. Uyu ari kuko kunywa gegegege kudeta yanjye burijwemo. Time to go. But what if kugenda? Then we make a full and noble sacrifice for our country. Oh, great. Ciao. Masasu. Sasu ni menshi. This one man you say. We ni wa mugabo mwambwiye ukirasa. I'd like to meet him one day. Uwo mugabo ndumva nifuza kuzahura nawe umunsi umwe sha. We watesheje umutwe ari umwe. Ni cyanje nero. Umusore wabatesheje umutwe ndumva nifuza kuzahura nawe umunsi umwe. Sore hano. Bunda zimwe nziza zifite amajwi meza cyane. Bunda irasakuza ukagira ngo ni akaririmbo. Fayo. Katururi. Abasirikare baracyari benshi. Uyu arabumva baza. Numwe. Bano ni benshi. I am alive. Ndi muzima. And I am in the capital. Ndetse ndi mu murwa mukuru. Once again calling on the people of our great nation. Ndetse nongera nibutsa abantu b'igihugu cyanye cy'igihangange, nongera mbahamagarira. Ni Perezida Sasu. Retake our city. Ndagira ngo umujyi wacu mwongere mu wigarurire, bibabeshya ngo narapfuye ndahari wese. Sasu. Citizens already inside the city should seize the television station. Nimba abaturage mu nyemera mukiri mu mujyi, ndagira ngo radio n'amateleviziyo mubanze mu bifate, hatagira undi muntu uzakabikoresha, kuko buri abantu bashaka gufata igihugu bahira kuri ibyo bintu biri televiziyo n'amaradiyo. Ibyo mu bifate hatagira umwanzi uzakabifata. Funge. The enemy's lines of internal communication and supply. Mutaza kwita ku binyoma muri buhabwe n'abanzi b'igihugu babinyuje mu buryo bwari bwo bwose bwa communication cyangwa se bw'itumanaho bababisha ngende muzima. Katururi.
masasu umusore afite target yara outside the city. bari hanze mu gihe To remain loyal to government should let basirikare banyu ndagira ngo mukomeze mube ingandukirwa cyangwa se mube abizerwa kuri leta yanyu basirikare siege with the roadblocks on the bridges in order to mwongere mushyire amabariyeri enemy coup. kudeta tuyagarike kudeta tuyagarare sura ari hano cyarwana kuri perezida n'umwe ni benshi kurwana kuri perezida byibura iryo jambo riraza gufasha abaturage babona icyizere ariya niyo amakuru abacaho live. They have him. He's cornered. I'm going to meet the general. You finish up here. Yegona na generali ibisigaye mu birangiza si mu murangiza. He won't. Ngiye kubirangiza kumbe general abonye bikomeye asigaho bakadogo abana mwe amakuru dore ngaracaho live. Essence and fear to succeed. Umva dukubita umwanzi ushaka gufata igihugu ababeshya ngo napfuye ndacyari muzima. Acquiesce. This is our country. Kiri igihugu cyacu. The era of tyrants is over. Igihe cy'igitugu kirarangiye. He's on the top floor. We aracyari kuri nivo ya gatatu hejuru we. Aha, mwabonye? Urabona? She's alive. Perezida ni muzima. That means you're no longer soldiers. Mwe ntabwo muri abasirikare. You're criminals. Urabanyabyaha b'igihugu. Perezida ni muzima yewana, perezida ni muzima. Perezida arabakunda arabwiye ati igihe cy'akarengane cyararangiye ndetse n'iki gitugu. Turayamanitse baremera. Nabo barabyiboneye ko perezida kiri muzima. Kujya kuhagera yasanze interview yatanzwe. Aha. Wakererewe. The people know that I am alive. Abaturage bamenye ko ndi muzima. Adventure is over. Igihe cyawe wari waje muje nko kumenya ibintu bishyashya kirarangiye. Dead on live TV. Who will they believe then? None reka nkurasire kuri kamera babireba abaturage kugira ngo bizere ko none wapfuye. To arrest her, put her on trial. Umva numurasira hano baragushyira mu rubanza. Ko warashe perezida mureba nta ntwara afite. Trappings of democracy you hold so dear. Iriya demokarasi waruhiye cyane rwose ukunda cyane igiye guhagarara. That's what they demand. Forza? Forza. I'm sorry, General. Yego General. I think it's too late. The people will be against us. Bona abantu bagiye gutangira kuturwanya ubwo yababwiye ko akiri muzima. He's right about one thing though. We shouldn't kill her. Reka tureke kumwica. Out of here. Ntacyo byatumarira. What about the CIA man? Wa mugabo wa CIA uriya yarangiye yapfuye. Then who is doing all that shooting? None se ayo masasa ari kwirasa nimba uwo mugabo yapfuye? Kumva umusore kabi naho kajya. Masasa ari kwirasa nimba uwo musore yapfuye. Sasu. Shazana. Ruri. Sona cyari kurasa. Arabafite neza cyane guhera mu gicuka arasa. Masame arasa. Mumukereyeho. Fasha undi munsi. Joro ryose anywa akantu arasa. Inywera bwa buyoga bwa senyise. Cyasuruduwiri. Bukora ibiki saporo? Apora arambwiye ngo burabikora. Bukora ibiki? Katorore. Gusa nari Juni ngo numvisha bukunda kubi. Ngabwemera kubi. Katorore. A good fight. I'm sorry. Atwihangane. Remember that tuzamwibuka nk'intwari y'igihugu bumvishe kurasa na birekeye bagira ngo baramwishe. Kumba ahubwo niwe umaze abasirikare bose. Gabriel atangiye kurira. A bit bumpy for a while, but just think of those contracts. Tuzamwibuka nk'intwari. Tuzamushyira mu ntuza. Harya nizi. Bumvishe kurasa na Petrenko here. We have good chance of safe passage out of here. My men will still be loyal. We get to the Russian embassy, we will be safe. Nitugera muri ambasade y'Abarusiya turaza kuba turinzwe. So why do we need this idiot? Rero no kino kigo reka tukirangize nago tukigikeneye. I can't think of a single reason, General. General nanjye niko mbibona rwose uyu mugabo nago tukimukeneye. Kuraye imbunda. General Winda Sam. N'inshuti yawe. Twarababaranye. Uyu muginga kandi. Sasu wa muginga twababaranye he. Sasu. General kude turanze mugiye kwitahundikira muri ambasade y'Abarusiya. Ngo nagera araza kuba arinzwe.
usanga igihugu kirengera abantu bacyo no mu makosa bibaho cyane nta n'ikimenyane kitabo ngagiye guhungira kuri ambasade y'Uburusiya. Uburusiya nyine ubwo buraza kumurengera nk'umwana cyabyaye nubwo yari ari mu makosa yo kuvangira ibihugu by'abandi. Wenda bazamuhane nyuma abamunyuze akanya kumba bari kugenda yabateze isasu kirabaturikana yari yabateze. Tugende haguruke haguruke tugende ukerera ndekura mbiswa ni perezida yabyumvishe ko batamwica bamwishe yamaze kugaragaza ko ari muzima byaba ikibazo. Sura ari hano magazine yongeramo indi shyiramo indi kugera hano kumbe abaseriveri abakoropa bose bafashe imbunda n'abatetsi rekura aha General afashwe n'abaseriveri Kamana Ndande Mujeke. Ako nigeze kubona karuri gucanga abantu. Looking forward to meeting you, Mr. X CIA. Nyakuba wahoze wa CIA nanjye nahoze nifuza guhura nawe. Amahirwe urayabonye Imana iragusubije. The circumstances are perfect. Ndetse kano kanya duhuriyemo ni keza cyane umusore munagira inkota ntago yayimuha mu ntoki. Ni ukujugunyira nk'ujugunyira kabwana. Ayitora General. When I'm done with you, we shall live. Reka turebe urokoka niubaho tangira na General. Yabonye General akunda imirwano njyarugamba umusore baramubaguye umusaza nakubwiye. Mwitoza arawufite. Saza. Umugaye imyaka. What a General. General. Sibukira hano umwana arabaga. Arabaga ingumi wa musore we amapeti nago tuyatora. Nta hana mera. Tuyatora tuba twarayavunikiye General bigaragaza. Nguma k'imyaka nico rugondeye nayo musaza watasi sore tero gisaza muze narishaje rarisha muze musaza yagararaho musaza ku musore baranigana musaza ku musore muze narije ingumi nsaza ibiki General ni mubi cyane arashaje ariko arakubita narishaje rarisha mwota General baramwubikiriye mwota arashimangira neza shimangira yitonze mbere y'abantu muri ringi niyo mpamvu babyise ngo ni imyaka y'umwijima hasi icyo gihe wakubitaga abantu mu myaka y'umwijima ububikiriye fata imbundani taragira baramumena indi wa museriveri yatabaye yaramutabaye nawe ni ka kobwa agize gutabara bagiye gufata ku ngufu nako karamutabaye gira siko yiturwa indi bidatinze General Azar yaje kwicirwa mu mirwano ubwo yari ari kugerageza kuba yafata igihugu kitari cye cy'abandi byatinze General baramubitse babika ko kudeta ipfubye harya ngo yaburijwemo kudeta yaburijwemo usuyiburishemo n'umusore umwe perezida rero muzanyibuka ubundi banyita James siko nabonye unywa suruduwiri nyine munzamure nanjye ngi kuri za wisiki We never established whether you were CIA or not. Sindamenya n'ubiki ko nimba ari CIA nimba ari biki. It's a gray area. But let's just say the US government is pleased the way things turned out. And you can call me James. Ikiza no kwajya yita James gusa. In another life, maybe. Until then. Yes, Madam President. I suppose you'll be wanting that cell phone contract. Ndakeka iyo kontara uraje kure baraza kuyibona ibijyanye na telefone. And I request to be moved back to New York. Ngomba gusubira muri New York. Not great with revolutions. Ibintu bijyanye n'iminduramatwara ntabwo twari tubimenyereye iwacu. Just know that my nation will be forever grateful. Ndakeka rwose mwembi babiri igihugu cyanjye kizahora kibitura neza mutugiriye. Kizahora kibitura prezi nibyo gusa uko muzahora mutwitura. Nimero ni yindi muzahamagara nzaguhamagara. Ntago yakwibagirwa wamufashije kuriya. Ntibibaho.
umusore yaratabaye akazi karagakoze buriya nyine uba umeze nk'ubikije muri banki anytime wajya kubikuza ndabikije buriya tozashakira nzajya kubikuza tu pfa kuba musize ku ntebe y'ubuyobozi ari bubikije neza cyane basigaye hano garika imodoka umusore nyuma yo kubitsa hariya muri banki You like bagels, right? harya nawe ukunda bagels I love bagels. ndazikunda bagels ni igiporezo bagiye kurya nyuma yo kujya kurya babwirane nuko kagenze mwakoze kuza Imana ibaho umugisha yari kirabiranya nk'ibisanzwe Rocky ciao ciao Imana ibaho umugisha udacikwa n'akagiye gukurikira